Hier kerdan biang ke Al Nassr syaka kerdan ke Baar haka mejikan pon haka Saudi Pro League. Kadba penlim ke Real Madrid yaka Celta haka last minute haka jinglekai haka La Liga. Bat penlim ke Liverpool yaka Wolves dalaila Wekol haka jinglekai haka FA Cup. Ka Real Madrid mentah keladuna setang sipon yaka Barcelona haka mejikan pon haka La Liga. Hadin berkelap penlim no neka mete ke Celta da arla Wekol. Haka bakar Real Madrid kelayo ke jingjob haka last minute kata syom kutno artat ke jinglekai haka menit ke bakandai po plosau. Ka Real Madrid kelayo ban tep kol ningkong haka menit ke bakadway lingbau ticho meni ya ka wala assist gola kadba ka Celta kelayo ban punya kaitno haka menit ke ba ar pusan. Henry haka last minute ka Real Madrid kalayo kol penjob lingbau Valbat kata haka menit syoban kutno sdon artar ke jilikai haka menit bakandai po plosau. Kum taru haka mejikan pon haka La Liga menta ka Barcelona klatam setang sipon ya ka Real Madrid. Ka Barcelona ndripu sapon ka Real Madrid ndripu laipon. Kadba ka Barcelona kan sai kun Persia yak Athletic Club menta ka siteng mit haka por sibaji siteng. Nang ta haba pai pat syaka jinikai haka Saudi Pro League ka Al Nassr menta ka lahir biang syaka kerdan ka Baar haka mejikan pon. Hadin baka Al Ali klub limno ka Al Ittihad dalaila Wekol. Kadba ka Al Hilal klub limno ka KSA da Saula Notgol. Kumta haba pej haka mejikan pon. Ka Al Ali mentah ndripu arpon, ka Al Nassr ndripu waypon, ka Al Hilal ndripu waypon. Kadba ka Al Nassr mentah kamit kan sekun Persia yakan Lyon SC. Kata hakapor kat ar siteng. Lada ka Al Nassr kan yo biang ke jingjob mentah kamit kata kemut kan sawan biang haka kerdan kepan ningkong haka mejikan pon haka Saudi Pro League. Kublai sibon.